बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम संगता मख्ता मा बलूची ने मा वीडियो शायद रिकॉर्ड करते वक्त भी तो संगतानी बात ज़्यादा काल मना गए यूट्यूब चैनल अच्छे का जोड़ो यक कल वारे से माँ यूट्यूब चैनल ताज़े का जोड़ तो लेकिन आही ने मा चंद मा गलती सको तो आहानी शादसों तरीका के शाह बच्चे नंबर 2 है यूट्यूब ने माँ आकर कार ने यूट्यूब बहुत सख्त मेहनत लौटी कोई वक्त मेरे का कारखनी है जो बाकी अंदर रोज़गार है किसमें लगे मेरा जा बिल्कुल रोज़ाना बुनियाद का ही वीडियो दिखी गए और बड़ी फील शारे चुनगी गए यूट्यूब चकाक था शाह था अगर शाह मिजाही है फ़न ज़्यादा जाने फ़नी फ़न ने अगर शाह कोई चीज़ जोड़ने एडिटिंग वीडियो एडिटिंग सीखे वीडियो एडिटिंग का जोड़ने से अगर शाह टेक्निकल वीडियो जोड़ते हैं टेक्निकल अगर शाह शायरी वीडियो जोड़ने अगर शाह थीचिनी सॉन्ग वीडियो जोड़ने थे आनी शाही मर्जी चक्का सबसे पहले यूट्यूब है शाह जोड़ने का स्पेशल पहला सी यूट्यूब चक्का प्ले स्टोर ने मापरे से प्ले स्टोर ऑन करने अगर शायद यूट्यूब बस ठीक है अगर शायद यूट्यूब ने यूट्यूब सर्च करने पहला यूट्यूब सर्च तो यूट्यूब शायद रात को यूट्यूब खोले शी ऐप्स खुले गए कतरे टेम अगर ऐप्स तो ओपन भी हो सकता मैं गुरा औला अस्ते मौजूद है मैं गुरा ये अगर शायद नए डाउनलोड नहीं अगर शायद अस्ते हैं उड़ा पास बेहतर है महीने माँ खुली संगतनी ये यूट्यूब अकाउंट है शार खोला वसने पहला अक्षर ऐसे हैं बेहतरीन है मैं शार सलाह ऐसे मशवरा संगता पहला यूट्यूब में हर कैंफी नामा इर्क ने नामा पहला सर्च करने ताकि शार परेशानी नाम है चीन फरी वक्त ने माँ भाई शायद नाम शाह बेकार ने तो नहीं पहला शायद नाम है शाह मतलब है बलोच चैनल नाम में सर्च करने लाजमी है औला शीमा छिकर चैनल मौजूद हैं बलोची चैनल आपको शेख खोल समा अच्छा शिमा माता को सरी फिल्टर्स माचिया तकों माता को सबटाइटल क्रिएटर बच्चे HDR माता को चैनल सिर्फ चैनल चेक करो बलूची चैनल पहला को 11 सब्सक्राइबर नहीं गुड़ियात को 1 सब्सक्राइबर नहीं गुड़ियात को 2 सब्सक्राइबर नहीं 1 सब्सक्राइबर मेरा ज़्यादा तक के भाई ये शायद को बलोच ऑफिशियल ये मजे चैनल है ये शायद नाम से चेंज है बलोच चैनल है शायद 214 सब्सक्राइबर 17 वीडियो और थरे एशिया अगर सर कोई ये मैच का शगाता नहीं खाती मैच ची करें बलूचिस्तान चैनल है अगर मैच का आया थरे तक के ये चैनल खरी जोड़े तो और चैनल फिर के वक्त के शाह नामा एक से खने अगर नहीं के वक्त के आना नुआ खने बिल्कुल आ चैनल नोखने आत के भी आ चैनल शार शेव से ना बड़ा मुश्किल भी फिर शार चैनल दिबा मोनेटाइज भी शायद चैनल तारी शार परेशान का चैनल ओपन तो अबाउट ने माबे चैनल तक के चैनल खरी जोड़ सकें कारा खने गए या ची कर गए या गुजारा राजा कारा खने अच्छी सूरत हाल चैनल ओपन भी हैं ये चैनल जुड़े सो जनवरी 24 2022 है चैनल जुड़ सो ये चैनल ठीक है चैनल मतलब है कि चैनल ताज़े का जुड़े चैनल सालों से टीम से मोनेटाइज भी है लिहाजा ये नाम चैनल शाह इखरे में नचीक से खने ये नाम चैनल शाह मुकाबला सकने लिहाजा शाफी नाम चेंज करने पहला नंबर है कि नाम आए बिल्कुल सख्ती अपने नाम सरीर शाह सर्च करने सोचे बस जुआन नाम ये के ब्रांड नाम के भी और नाम मजिशी नाम दे वो वायरल भी नी गुडी नंबर है चैनल खोल सो और यूट्यूब चैनल खोल सो निम्मा चैनल इधर फिशा मौजूद है परवाना बलोच अगर ये चीनवी चैनल खरगा नाम चीनी इधर ऑप्शन ली थी चैनल आइट का ना इतना अपना अगर ती चैनल फिश यस तो ये मुतमन है दुमी चैनल जोड़ने उसने अपना ऐसा लिख सकें आइट अकाउंट आकर हर के अकाउंट है थी कसने इश नहीं मत ऐड करें ये के स्क्रीन से सामने का ये मफ्ती मोबाइल स्क्रीन कोड है लिहाजा नेक्स्ट भी तो खुलेंगे गूगल डायरेक्ट से गूगल आई दफी हर गने कसने शायगुरानी शाफ अगर पेश हास्ते ठीक है ना एक क्रिएट अकाउंट ने बचले एक क्रिएट अकाउंट है फॉर माई सेल्फ कने सी माई सेल्फ आप पता खरगाफती हर गे नाम एक एयर कनो के चैनल
نام افتی کا لکھے بنافتی کے لاسٹ نامہ لکھے لاسٹ نام لکھ دو شے دیما شر گوڑا سسٹم دا جی میل ہے گوڑا شر فون نمبر دا گوڑا شر تاریخ پیدائش کا افتی کا نوٹ کرنے فی چینل جڑے چینل کا وقت دوستان جڑے سو تیار بھی سو چینل افتی کا پرسیں کھولے تھرے کروں نے کروں گوگل شاخے آہی نے سیٹنگ بتی سیٹنگ آسوا شاہ چینل دے مال خیس نہ دے ما ہر کے منی دے ما سرچ نے ما چینل نے بلا سرچ انجن ما بے میں چینل شے اولاد کے ادا نہ شرفی چینل آگے بھی کھول سو پہلا کھول سو کرگا ادا جنے www.youtube.com www.youtube.com اس کا سرچ کرنے دا اس سرچ سو کو غور آگو نکا تکے خرگاہ تھیر والا نشان چکا جنے یا سے ڈاٹ کا یا تھیر والا نشان بنات کی یہ شیں ٹی وی سکرین جڑ سکاں ایشی چکا سے دے گا کلک نے ایش کا یس کنے ایک یس تو شاید سکرین رہا چینج بھی کمپیوٹر والا سسٹم بھی یہ میں سکرین ریکارڈر میں ایپ سے کہ ڈاؤن لوڈ تو سکرین ریکارڈر سکرین چکا وقتا ریکارڈ کریں گے میں کولیں گال والا ریکارڈ کریں اگر سکرین چکا کہ وقتا ماں کاروائی کرنے کو آہیاں ریکارڈ کریں گے میں چینل شاید کھڑس تو موجود ہیں اگر میں چینل موجود شاید ہر گے چینل چکا شاید آگو چینل جوڑ تو آہیے رکھا ہے یہ چینل نے مات کے براسش ہیں اسی چکا یہ پلاش ہیں چینل نشان میں کہ جڑ سکیں چینل اسی چکا نشان چکا کسو سائیں پہلا کاری اگر شاید گرا یوٹیوب سٹوڈیو واسطے جو کہنا یوٹیوب سٹوڈیو ہے شاید دومی نمبر چکا یو آر چینل شاید شیری پلا جک سکیں یہ یوٹیوب سٹوڈیو پر ڈاؤن لوڈ کرنے شاید ماں پلے سٹور نے ماں یوٹیوب سٹوڈیو نے ماں آنٹ نے فیگا یہ یوٹیوب سٹوڈیو آن بھی گئے میں چینل کھولس تو معاش کے جوڑنے کو واسطے نہیں روگوں یو آر چینل نے ماں یو آر چینل مار کر دے سیٹنگ ہے ضرورت ہے سیٹنگ آن نوٹ کرنے بعض زیادہ ہی گا قطرے ویڈیو لمبا بھی گئے لیکن ویڈیو مکمل توجہ دے ہیں ویڈیو مکمل توجہ دے ہیں یہ یوٹیوب چینل اگر شاہ جوڑنے آئیں وستی نہ شاہ مشکل چین بھی نہ کمی ہے شاہ چانس باز گھٹ بھی اگر نیامہ مس کرنے ویڈیو کوئی اندیا پورا شاہ ممکن ہے سمجھے کالور میں ٹاک سمجھے نہیں ایک چھین گا چینل جوڑنے فون چکا ہر ایک شاہ مار سمجھے نگو میں سنگا ترس وہاں دس وہاں پورے گئے چیز نے ماں یوٹیوب چینل چیز جوڑنے گے پہلا تو ماں آئی دس وہاں بھئی مشکلیں کارے اسی نے ماں پہ شائن بچی بھی سنوے اگر ان بھی گوڑا سخت ہے میں تکلے اسے پہلا میں آت کو لے آؤٹ نے ماں دمی مات کو اسی نے ماں چسائیں سین شنارتی لے آؤٹ چکا بڑی ماں برانڈنگ چکا چو برانڈنگ نے ماں دو چیز طرح تھا یکی طرح تھا یہ تی پکچر تی چینل لگا تھا اسے یہ نمے اگر رموو ہے یہ رموو ہم اکنونی یہ روث اگر رموو چین کنی طرح پہلا تھا اس کے ایڈ کرنے کا چینج کرنے تو چینج چکا نہیں جنی چینج بھی سکر ہونا ہے تو یہ ایڈ ایپشن تھا ایڈ کرنے گوڑی نمبر اسے کہتے ہیں یہ پھری سکرین نہیں بینر امیج فوٹو پھشتا لگی یہ نمبر دو ایک گوڑی سیمی ایک سائن نہیں یہ تی ویڈیو چکا ہر اندہ لگ سکا ہے ویڈیو واٹر مارک نہیں میں پروانہ بلوچ ایک بجوڑ تو یہ اینڈا ویڈیو کا لگی یہ بھی تو دومی نمبر بھی تو بیسک انفو نے ماں فی نام اس نے ادھا لکھ تو ہمائی بھی سی نوٹ نے ماں گوڑی کا شادی مات کی سی ہما نامہ لکھے چینل نیم اینڈ ڈسکرپشن چینل نام اینڈ ڈسکرپشن چل گئے اس کے سے پتا آت کو گوڑی آت کو ڈسکرپشن ہائے آئی ایم پروانہ بلوچ سپر ہٹ بلوچی سانگ چینل فلانا طرف ما بنائے ٹیگ لاس بلوچی ہسٹری بلوچی فنی سانگ بلوچی فلم فلانا شاید ہر کے مثال فیلڈ ہے بھی ہمائی نے مشاکلے یہ شاید سیٹنگ بھی تو ہوتا گوڑی سی چینل ہے یو آر ایل گوڑی سی فیس بک ہے لنک کا ادھا دیسے ہیں یہ فیس بک ہے لنک دا سا میں دوستان دومی نمبر شاید گرا کیسے نہیں آپشن یہ بنا ایسے سیٹنگ انشانات کے ایسے چکاؤ کتنے یہ بنا سیٹنگ انشان کو اوکے ساؤ پہلا شاید گرا کیسے یہ دا شاید کرنسی افسی اپی جنرل چکا شاید کرنسی چینج کرنی ہے دومی نمبر چکا شاید چینل چکا شاید جنگی ہے چینل چکا شاید جساؤ پاکستان ادھر شاید کنٹری لاگی ہیں یہ بیسک انفو نے ماں کوئی شرطی اسے کی ورڈ زانی ٹیگ بدی کا لاگی ہوں اسے کہتے کی ورڈ زانی ٹیگ لگتے ہیں شاید سکرین نے ماں کہتے ہیں اور یہ ایڈوانس سیٹنگ نے ماں جنہیں ایڈوانس سیٹنگ نے ماں شاید کہ کوئی شے تقریباً جوڑنے کی چین بھی فی الحال ہے اپنا اور یہ فیوچر ایلیجیبلٹی اسی نے ماں دیکھنے جوڑنے کی شے چین بھی اپلوڈ فیوچر پرمیشن اے پریش پہلا شاہ میں یہ چیزیں نہیں چکا نوٹ سکرے اگر شاہ یہ جوڑے تو شاید چینل کامیابی ہے کونکا چلی میں پہلا شاہ درخواست ہے اگر یوٹیوب چکا پہلا کارنے کا شروع پہ سخت محنت تک نے کوئی بلا ناغا ویڈیو یوٹیوب چکا ڈاؤن لوڈ نے
ہر گیک شے فن شرنے ما کستے شگا اہلیت فنی شاکنے یا شا مزاحیہ کنے یا شا گیما لائف سکنے یا شا ٹیکنیکل ویڈیو جوڑنے یا شا سانگاں دیم دیتے یا شا وشاعری کنے یا تی کوئی گیم کوئی شیک سکنے ہما چیز چکا جوڑ دی مفتی فیلڈا منتخب کنے ہر فیلڈ نے مائی متک مچھر کا کنے گوڈی چن کا کنے گوڈی چن کا کنے گوڈا شا ناکام بے پہلا یہ چیزیں اس جگہ سخت میں نہ لوٹی گوڈی فیلڈ چنا ہوا کنے نام پیشا چنا ہوا کنے گوڈی ٹریگن لائے اے ویڈیو شیفسنا باز کارام دیں انشاءاللہ امید ہیں اے ویڈیو گند کا پتا شار ضرورت چینوی کوئی بلوچی نے ماتھری بار بار فون کلک پر کنے اے ویڈیو شیفسنا باز قیمتی ہیں مزید ما ویڈیو شیفسن سٹا ما اے ویڈیو شیف روٹینہ تکا اے ویڈیو شیف سنگتا نہیں آنکھ بار بار فون آکھ تو سنگت کچھ تو بھئی چھینڈو جوڑی تھان دا چے بھی روشا داگو یا فون کنو آنے وستنا اے ویڈیو خاص سپیشل ما بلوچی نے ما جوڑتا والا اردو نے ما موجود ہو لہذا شاہ اے ویڈیو گندے سی ہمیں صورتحال تک آفتی یوٹیوب چینل اے کل ٹپساں بالکل فالو کرے انشاءاللہ کامیابی شر ملی اللہ ایک مثلو شکریہ دوستاں اللہ نے کہے اگر میں چینل سبسکرائب کرتا ہوں میں چینل سبسکرائب کرے بیل والا گھنٹی آن کرے کل نوٹیفیکیشن آنے گا تاکہ میں ہر ویڈیو شاید تک پجی شکریہ سنگتا مہربانی